جا دنگ امریکا لواشنطن پایتخت اف دمو همی دمن و باش بینر نهجا از صالح دمیجر ایرو خلک کنویا برنامه هفت رنگ جوارا پیشکش دکم که هجمارک مجارن هنر زمان و روشنبیری و تحوینه به هیوی ما که بدل وبن ام جه باجار آمده و راپورت که پیامنر ما عارف اصلا دست پی بکن موزیکجن اردم پنجرجی و سردار جانان هلبستا بابا طاهر عریان یا بناو دو زلفینتا کرنسترانو کلیپ استرانه لچیاین جولمرگ یکشاندن هنرمندو لکولینر سردار جانان بحثا ناوروکا کلیپ و گرینگیا برهمین کفنارین کردان دکه پشتی 1000 سالان گوتنین هلبسوان نافدار بابا طاهر اوریان به دنگ سردار جانان و اردم پانجارجی لناوا چیاین به هیبت ین جلمرگی بلاو دبه. اف هلبستا سر اوینه وکی دناوا کوراهیا چیاین جلمرگی جناوا روپلن دیروکی دهاتیه درخستن و به هولدانا کتکارن کلپورا کردی و به دیمنین در هنر آلی باغدو هاتیه نخشاندن. اردم جد خواست گو از خوازم استرانه نت گفت مکانه کی گرتی ده با ام از خوازم جیه کی و بکو ام وی دنگی بردن و او دنگ بگه هیچ چیاین کردستانی وقت پاییزه کی درنگ بی ایدی روزا اردم هات روزا پاشتر برف لیکر هم کوراهی استرانه هم یعنی یا ملودی هم یا گوتنه و پی بفره راستی خواشتر جیچه بود. نویسکارن وان گوتنین هیجا بابا طاهر اوریانه و لگور بلگین دیروکی او ده 100 سالا یازان دا لحمدانا ایران هاتیه دنه. جانان کو او ده همان دمیدا لی کولینر موزیکا کردیه دبیجه کو چاندا کردی دریایه که لیدی ساجی هجمارک زیده ستران آنجی آگاهی هینه هاتی تومار کرن برزده به. هیچ گلک حوالت مهنه لیکولینرن اتنولوژن آنجام بیشن فولکلور زانن اونا هر کس عالی خدا لیکولینه کی دیگر راستی وی عالی داد تشکی باشه و استرانت و شرطی گل جهاتنا یعنی پیشبری ما و گل کان هایدارن لی هندی که هدیه پیشیا ماجی هنجی استران و شرطی نه که ام هیچی نزانن جانان زانینگاه میمار سینانه دبشا etnomüzikolojiye da lisans و لیسانسا بلند قداندیه. لیکولین نوین در حق موزیکا کردی دا هم لجولمرگی هم جی لحرما سرحده بردوام دیکه. او ده همان دمی دا سترانن کو برهف دیکه دبیجه جی. وی حیان هل ژاپنیا و لوالات هجمار کنسرت بکانینه. جانان هری زیده جبرن نویساندنا برهمین کردی خمباره. تجاری جمع نکارن دهنوان استرانن او هند استران گلدنگ بیجان ینجن یتمر مخابن وقتا جیان خواهد دست دن الگلمان استرانجی ون داده بن لی هندی کب دستی مدید وکی لیکولینر از ببیجم یه کنشکان دا اموان استرانان در تیخن و بیجن هیوی دارم که دل بینر و شوپینر و گهدارش ستران به شوازا دنگبیجی و به هلبستا بابا طاهر اوریان به داوید به. کلیباکو به ناوه دو زلفینته لسر یوتیوب هاتیه پاروه کرن و ددمکن دا هزاران کسی تماشه و پاروه کریه. عارف اصلان، دنگ امریکا، جولمرگ. واندمین داویه شارداری هن باجارین کردان لترکیه پرتوکخانه برهم جنان وکرنه. پرتوکخانه لآمده وک نمونه نزدیکی 700 پرتوک هنه که آن لسر جنان یانجی نویساندن آلی جنان و هاتن نویساندن جبر هر بوارن فلسفه بگر حتی ویجه هنر جواک و دیروک پیدا دبن او هر وها مبست پرتوکخانه دبن در فتك جبو ليكولين وبرهمن تايبت برنامج تايبتي جبو جنان جبو كو ام بهتر في مجاري روني بكن نها چالكوانا ما في جنان سيما دورا كي جي آمده بريا سكايب بمرايا دما تباش ريزدار سيما
تایبەتمەندیە چالاکیên wiha yan jî em wek mebest vekirina pirtûkxaneyên wiha li bajarên Kurdan ji bo we çi ye? Ez spas dikim ji bona bangewaziya we da dîsa tevlîbûna ji bona dengê Avrupa Amerikan. Serçavan. Erê ji bona me pirtûkxaneyên hatine vekirin bingehîna we ji bo ku dîrokwana jinan dema îroyîn de aslında di nav jiyanê de jin hene, jin hemû deran de di nav kedû xebatan de ye. Lêbelê ne jin rengê jinê tê dîtin, ne jin di nav jiyanê de gora ku kirinên xwe maf û derfetên ku tê da nayên bicihkirin. Bi felsefeya jinjiyan azadî jî pirtûkxaneyên hatine vekirin, bi taybetî li Bakur li bajarê paytexta Amedê de pirtûkxaneya ji bona jina vekirina pirtûkxaneyê ji bona berhemên jinan ji dîroka heya îro ji bona guncav em bidin navkirin di nav jiyanê de jin li hemû deran de heye aliyê ilm û zanatî em bêjin felsefî ji ber vî yekê jî pirtûkxaney gavekê ji bona me guncav e me yani hate avakirin ji bo vê yekê jî. Başa ev pirtûkxane yanî zilam dikarin û zilaman vedixwînin nav pirtûkxanê yanî zilam dikarin derbasî nav pirtûkxanê bibin? Bi taybetî pirtûkxane ji bona jinan hatiye vekirin. Ji ber ku taybetiya vê ev e. Yani îro jin dema digerin ji bona em bêjin lêgerînên xwe, fêmkirina xwe, xwendina xwe bi dil û can rihet bidin îfadekirin yani derbirîn kirin. Pirtûkxaneyê ji bona jinan giring e. Ne tenê li Amedê em îro li Kurdistanê jî aslında li Silêmanê jî hûn jî dizanin ji bona hem pirtûkxane ji bona akademiya jinolojî pêş bikeve hevala nagehan Aghersel hebû di nav van projeya jî de cih girtibû ji ber vî yekê giringiya aslında pirtûkxane hem dîroka jinên Kurd hem jî ji bona ka aslında gilî nepenîmaniye roşlata navîn da dengê jinan li cîhanê de em belav bikin em xurtbina jinan aslında birêxistinkirin pirtûkxaneyan de bidin honandin. Belê ev xal zelal bû. Rast e pirsa min jî hinekî min dixwast bi henekî jî ez bikim aya zilam dikarin derbasî nava pirtûkxanê bibin. Ew ku baş e hûn wekû em bêjin pirtûkxaneyekê taybet ji bo jinan çê dikin. Hûn hes nakin ku ev veqetandineke veqetandina jinê ji mêran yani wek nimûne eger niha siba tu bibîsî ku pirtûkxaneyek li Amedê vebûye bi navê ya pirtûkxaneya mêran tê wiha hinekî ew nebiye dilteng nebûye yani mebesta we nayê wê wateya ku em bibêjin ez nazanim nayê wê wateyê lê hûn çi divê derbarê de dibêjin ne veqetandina jinan ji mêra ye? Na em qet natirsin em tiştek pirsgirêkên wisa jî em wêle difikirin ku pirtûkxane bingehina erê bîrkirina jinê ye a dîrokî ye ji bona îro jî mebesta wê jî ji bona jiyana rûmet di nav civakê de avakirin e dema em pirtûkxaneyê jî bi karkirinên xwe ê perwerde em bêjin zanistina jinê di nav jiyanê de civakê jî de em bihonin li hemberî vê bertek nîşandin zêdetir hevcedariya pirtûkxaneyê jinan wê pêş bikeve bi fikr û ramaneke kur em wisa difikirin ku aslında ev ihtiyaç her giringiya jiyanê ye. Belê baş e te behsa akademiya jinolojiyayê kir em dizanin li cem we em bibêjin li herêmên Kurdan li Tirkiye
ولی باکو رجلات سوری جی اف سیستم حتی تی پرورده کرن جی ام ببیجن دبستانان لزانینگهان یعنی ژنولوژیا چیه؟ یعنی نزانم هنکی ترمکی که رنگ الولات دنیای تنبه اون چاوی وردگرینن یعنی مبست واجبه که چیه؟ مبست ما اصلا ژنولوژی دناو جیانه ده و تدایینا جیانه ده رنگ جنه لحمو دران ده خودتون aslında ev yani binave ژنولوژی مرو دما de fikire jiyan begiredaya jiyane ve aslında tekil dayin tekil buyuna jiyane bevi aliye de aslında le her deri de her demi de em dikarim em beşir renge jinan iro dinav male de iro le her karkirinin her deride aslında fikru ramanen jinan jibona ma giringiya ve peviste yani nerinin jinan peşkıstin o ditin temkirin ve nav jiyane jide ve xabde xuyakirin anka elçe minake ke bidin iro jin dema karkirinin jin dibêjin ku yani ev kar weye hûn ji xwe dinav mal dine hûn ji xwe îşê karê mal dikin wekî din jî îro em dibêjin dinav malê de jî dinav jiyanê jî de jin tune bin wateya jiyanê ji welê namîne çima îro dibêjî zilamekê te dikarî hevîrê bistirînî te dikarî mast çê bikî راست از لگل تما ببورا سیما خانم از لگل تما بس للولات هری پیشکتین دنیای اف سیستم تنه یعنی خوندنا و جیرا اف ام ببیجن اکادمیا ژنولوژیای تشتکی دمکیه اگر جواکا کرد پیش بکوه وری هلانین لوی هر بمینه اجبر آرمانجا و هر حال جوه که او کون و کویه دنا ورا جنان و میران دا چیکن او تشتي هون دكن اف تشالاكيه اف جي ام بيجن جينولوجيا الجم وتشكي دمكيه اللي هر بمين الناف جواكا كردي الجول خوندناوا نه راسته و كيفي شخو جينولوجي و كيفي جياني ازادي جياني اصلا ام جواكا خوزاي ام دبيجن هيري كديروكا دو دريج او ام بيجن به هزار سالان به دست جياني به جيانا jine dayikan jî hatiye rêbirin yani jinoloji ne dem em kurtasîne yani dem dirêjî jiyaneke ji bona 23 sala 21 de aslında bi pergala paradigma nû demokratik konfederalizm jî avakirina jiyanê nav civakê de هور بهور و همه درانده آواکرنه باشه از بر دمامکی مبراسیت خوازم و پرسیجی بکم هم دزانن د دیروکا کردان دا و به تایبتی دواری نویساندن دا رولا جنه نل پیش بویا وقت گلک جواکین دنج یعنی نافدارین کرد بهتر میرن این نویسکار یعنی وکرنا پرتوخانهان وها زان دو دمی داوی دا رولا جنه نکی پیش کتی جن بهتر د نویسینه وکرنا وار پرتوخانهان ده او نابه ناکوه بین باندورا و یکی کجنه برای کیم نویسانده بو اگر تب کرتی برسوان بدی؟ نه یعنی ام ve persa vsa destegirim. Aslında ev pırtukhane îroyin ji bo name pêdiviyekî pir giring e. Çima îro jin li hemû deran de nayê dîtin û berhemen jinan jî nayê dîtin. Em di nav cîhanê de. îro rojava li Kurdistanê jî de berhemen ku em didin avakirin aslında bertek avakirin zêdetir hevcedariya jiyanê ji bona hunandina jiyanê de aslında dîtinên kim kirinên kim ê jinan bû. îro em dîtinên jinan de aliyê felsefik jî aliyê ilmî jî aliyê zanebûna ku tiştên ku nayên dîtin jî bidin hunandin.
بله هر حال مجارك گرینگو دور درجه جی براستی وقتی که دور درجه را دویل دما برنامه وقا سره ده از گلک سپاس دکم چالکوانا مافی جنان سیما دورکت جا آمده به مرابی گلک سپاس بوده ماته امجا سپاس دکن روش باش دم باش بره باوی ریاض او 40 سالن جنینا تنبوره و نویساندنا سترانان بشکی مزن ده جیانا ویدا گرتنه او جدیر که حمکویه که بو 13 سالن لکامپا دومیزا هریما کردستان عراقی دجی او لور به سترانان برسوا ایشا غریبی و دربدریه دده پامنیر ما کاو عمر سردانا ویکرو او راپورت آماده کرد باب ریاض دگل درد غریبی و دورکتن جهواران جیانات ناوا کمپی دا زیدتر هاندایه هونری به تیلن سازا خواه دگل آواز و دنگ خواه و والاتیه پر بکد کت ناخی خواه دا آرام ببید ماوی زیدتری 13 سالانه او لکمپا دومیس لدهو که جیانه دکت کرد سوریایه جدورا دیرکیه سردم گنجاتیه و حتا نوکه او بردوامه لسر سترانگوتنه هنر ده خود کارم بجی زیده 40 ساله زیده 40 ساله لمن استمرار ندکر نتیجه شول و شولا و امش شون شامي وما شامي من هنر نبر سريع يعني هواتا من قلكي هبي افيني لمن حرام بي ازدلا هو بقرم ازي هرم جفيواري باب ریاض چندین سترام به پیو و آوازین خواه دانینه جار جار جورکا برتنگ و بدهان کاغتال در دورین خواه کوم دکتنو دست به سترانگوتنت کرد وکو او دبیجید درد عشق و غریبیه او گلک ایشاندیه نکا سرنگ خواب سکنیم نکا بینیم باگوی ایلیا و نکا بجیم لسر بیا بله از اخوة دنفيسم تقريبا حفت هستران متشكرنا از اخوة دنفيسم وشبي وآوازه مننجي وازي قلق هنرمند داجي دبيجم ناما اي اخوة تاني ناوا کمپی دا او دیگره لی هردم سازاوی دست دایه چاوریوی روژه دکتن کو آهنگ یکیل دیر که همو بجدار بیتن لسر وگریانا کردن سوریا بو سر جهو وارن خواه و وی چنده بدور نابینید کاو عمر دنگ امریکا دهوک فايدة ناكي چقاش بوت از بكيم هوا هلبسوانی کرد برکن بره 5 سالیا هلبسوانی خو پیروز دکه و جبوی هجمارک برنامه پیروزباهی هاتنه لدارخستن بره که 78 سالیه و جباجار شرنخیه یکی جه اندام نفش کووارا تیریجه که وکو پرکی دناورا هلبستا کلاسیک و نوجانا کردی ده تناس کرن پامنیرا مال آمده خجیجان فارقین راپورتک هیا پیوان چکریته کوره بیره ام لسر ریکاتان ما مستبرکن هلبسوان کرد برکن بره 5 سال خواه ترخان کریه جبوی هلبستا کردی گرمه بایک دیگر لشانشینه به جاما وکری لسمایی وک سرگوونده کی جیر به جوش با آهنگ جخورازی وکی به برنامه کو چند جوان خندکارم بشا کردی جزانگه ها دیجده سپریزه که خوش جبو استاد خواه کرن و
û ji helbestên wî çarîneyan xwendin destegulan pêşkêş kirin. Li pêş vê dîmenê berkembere hestê xwe wiha anî ziman. Bêguman ev ji bo şarekî tiştekê gelekî hêja û pîroz e wek min got her şair dixwaze 5 saliya xwe û pîroz bike û bi girseyî bê pîrozkirin. Ez bextewarim ku girseyeke bi rastî jî heta îro nehatî dîtin beşdariyeke geleke baş çêbû. Ew jî tê vê manê ku şeira me di nav gel de hatiye belavbûn û jê hatiye hezkirin. Ez dibêjim aqubet li serê hemû şairên Kurd be ew jî 5 saliya xwe pîroz bikin. Helbestvanê Kurd digel Arjen Arî, Memronga û Rojen Barnaz ji nifşên kovara tîrêjeyek got ev kovara ku di dawiya salên hefteyê de derketiye weke pirek tê qebûlkirin di navbera helbesta klasîk û modern ya Kurdî de. Bêguman dema roja min dest bi şairê kirî min di xewnê de jî nedzanî ku rojek wê bê û ez ê şeira xwe li hember civatê bixwînim wê civat ji şeira me hez bike û wê ji bo min bername bên çêkirin. Wek bextewarim şeira Kurdî ji klasîzma Kurdî jî sûd wergirt reng û dengeke nû karî ji xwe re hilbijêre û şeira serbest û azad îro di nav gel de berbelav e. Her wiha şeira Kurdî ne tenê ji klasîzma Kurdî her wiha şeira cîhanê jî sûd wergirt. Ji bo 5 saliya helbestvan weşanxaneya Avestayê jî hemî dîwanên wî di bergek taybet de çap kir ku navê wê jî Botana Medanî ne. Her wiha pêkertiraşek jî bistek berkembereh çêkir ku bi kilama hozanek diyariyê wî kirin û 5 saliya helbestvaniya wî pîroz kirin. Navê min Mehmet Latif Sağlam, berî na 20 sala di kampa İzmirê Dikilê de min û mamoste Berken Bereh ve atölye amade dikirin. Min bu xwe atölye peykerê û mamoste Berken Bereh mamoste ziman xebitat. Min peykera wî çêkir û berî na 20 sal qismet na di 5 salê hunertiya wî de me anî jêr Amedê. Xecican Farqîn, Dengê Amerîka, Amed. اکترا کرد اوین اورنک و حتان هاد گلک فیلم و ریز فیلمان دا بشتر بویه ده بیجه شانازیه ویا هری مزن او کو او به زمان دایی که خود ده فیلمان دا درکتیه پیش اورنک هری داویجی تبلی فیلم بناوی از هاتم خاپاندن یا در هنر کازم اوز بو پامنر ما ایوب دمیر لباجار استانبول اوین و هن در هنر و اکترین دین دیتنو او راپورت جمرشاند Di nav sînemeyê de aktrîstên Kurd jî êdî bi lîstikvaniyên xwe derdikevin pêş. Ji van yek kes jî lîstikvana Kurd evîn örneke. Ew ji bajarê Mêrdînê û di zarokatiya xwe da heta niha li Stenbolê jiyana xwe didomîne. Wek gelek hunermendên Kurd rêya wê jî di navenda çanda Mezopotamya ra derbas dibe û di koma zarokan da stran dibêje. Örnek di dema cîwaniya xwe da jî dest bi karê lîstikvaniyê dike û di gelek fîlm û rêzefîlma da dilîze. Nêzîka ez bêjim deh filmê min hene karaktera sereke û bi zimanê Kurdî. Destpêka min ew bû zaten bi çanda xwe, bi zimanê xwe, bi hunera xwe ez lîstikvaniyê bikim. Paşê jî ji sala 92 heta îsal gelek film, gelek sînema, gelek rêzefîlm, gelek şano, dublaj, wergervanî û bi taybetî tiştek û kêfa min jêr tê bi zimanê dayîka xwe ez vî karî dikim. Di bingeha serkeftina xwe da örnek diya xwe nîşan dide. Ew radigîne ku heke diya wê neba pêkan nebû ku ew bi karê huner ra eleqeder biba. Şensê min herî giring dayîka min e. Ez li vir ji bo dayîka xwe silav û rêz dişînim ku ez xwedî dayîkekî wisa me ku ji min bû rêber ez hatim vî emrî büyük kavgalar edilir. Örnek herî dawî di fîlma derhêner Kazım Öz ya bi navê Ez Hatim Xapandin dilîze.
û bi aktorê bi navûdeng İlyas Salman ra jî himan dîmenê parve dike. Navê filma me em hatin xapandine me film salek nû berê kişandibû dest pê kiribû film hêja nû xelas bû me heya pêşiya me 21 Şubatê wê bikeve vizyonê. Çalıştığım filmler içerisinde Min heta niha di gelek filman da lîst. Lê ev kar di demê dawî da ji bo min karê herî baş bû. 55 salê ku ez di vî karî da dixebitim, a rastî filma ez hatim xapandin ji bo min ciyekî taybet digire. Mijara filmê li ser rageşiyên ku di nav hilbijartinên şaredarî da tên kirinin. Babeta filmê jî ji jiyana rasteqîn hatiye wergirtin. Ben 15 gün gibi Berî her tiştî ekîba me pir baş bû. Ez nêzîkî 15 roj li Dêrsimê mam. Ji bo min demekî bêhempa bû. Bizim için orada film çekmek... Ji bo me li Dêrsimê film kişandin gelek baş bû. Di vê filmê da em li ser babetên giring ra westiyan û fikrekî baş pêk hat. Evîn örnek dema behsa vê filmê dike radigîne ku di bingeha kişandina vê filmê da çand û erdnigeriya Dêrsimê ciyê herî berfireh digire. Ev proje armanca ve heye. Em bêjin me li Dêrsim kişand munzûre zimanek ku dibe ku wenda be bi zazakî nêvê bi kurmancî nêvê bi zazakî me kişand. Yani derdê me heye di vê filmê de ama bawayekî pêkenî. Ji ber ku film bi mantıqa sînemaya serbixwe hatiye kişandin. Şert û mercên zehmet bin jî lê ew di nav seteka gelekî kêfxweş da ev berhem afirandine. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Stenbol. Bêrene hêja bi vê raportê em dikin dawiya hefterengiya vê carê ta careke din silavên min Salih Demîcer û hevkarê min li kontrolê ji bo we her şad û bextewar bin.